Микки мыскаризем, шыне казын шуғы яжызем, шыпчык шыребе хюрлать. Ажазембе жамрыксем вали чвашла ширны чилайых книге ал шырывезен авторизене балартрыш. Везем вишшень. Николай Ларионовын Микки мыскаризем еш шкул житмендада кежен гласенде ажаземжен чилайых хайлаведа девишне. Книге ал шырывен авторне алы пин тенге парза хавгаландарыш. Юрий Исаевын шыне казын шуғы яжызем еш пилликмеш сакрымыш классенде вернегенземжен чилайых хайлав номинацинде шындерне. Аслы гласенде ажаземжен чилайых хайлав яда тюрезем Сергей Павловын шыпчык шыребе хюрлать кнеген ал шырывне балартрыш. Иге авторне де житмелбелікшер пин тенге парза числеш. Ал шырывезне тебір шулда пижетлеш. Конкурса кыжал вунбірмеш худ иртеріне балартмала. Унда вуны автордан вунбіреш келіне. Пулдарулық тубыжывен тептелеве актуаллы темызембе чвашла паға хайлавзем ширасы. Она Чуваш республикин цифра адаланывебе информации политикин дада массалы коммуникациязен министерстве ергелеть.